Welcome to my crypto networks. Le amohetswe ho my crypto networks mokgahlelong wa bobedi wa beginner. Moo teng re tlo tla re tswela pele re bua ka cryptocurrency. Potso ke ena e re na cryptocurrency ke eng na? Cryptocurrency ka bokgutshwanyane re bua ka evolution of money. Evolution of money ke eng? Ke tsela eo kgolo ya tjhelete e etsahalang ka yona. Ha re sheba setshwantsho sena se ka pela mahlo a rona, re tla hlokomela hore qalong mane re na le setshwantsho sa kgomo moo teng dilemong tsa pele tsa kgale nakong ya bo Moshweshwe le marena a maholo, ho no sena tjhelete e ne le disebediswa, e leng ntho re bitsang ka hore ke barter system. Ha o nona le kgomo, o nona le tjhelete, o nona le ntho e kgolo haholo moo teng dintho tsohle di ne di begwa ho latela kgomo. Mohlala fela re ka bua ka ha no batla ho ba le masimo kapo ditsha. Tshimo mohlala no ka fumana hore tshimo e lekana le dikgomo tse 30 e kgolo ya diekere tse itseng, kapo o fumana hore tshimo ya diekere tse ding hape tse itseng e ka lekana le kgomo tse 20 kapo dikgomo tse 12. Boemong ba bobedi re ba le gold. Stepe sa bobedi ha o tloha ho kgomo kapo ho barter system, ga kena ho gold. Gold ke diraftswang tsane tse le hore ho ile ho etswa exchange ka tsona moo ha o na le gold o no ka kgona hore o fumane dintho tsohle tseo di batlang. Yaba re a tloha mokgwang ono wa gold re kena ho metal coins. Di-metal coins ke mane mo ne re bua ka mone re na le di-1 cent, di-cent, jwalo di-coin e leng tjhelete. Yaba ya tloha e tla boemong ba paper money, e leng tjhelete ya dipampiri eo e ntse e sebetsa le hona jwale. Ho tloha ho paper money yaba e holela ho plastic cards. Ke mane mo ile ra bona ho etswa introduction moo dibanka jwale re se re sebedisa dikarete, re swipe ka tsona mabenkeleng mona hohle ho reka le ho rekisa ho sebediswa dikarete. Ga tloha boemong bono ba mokgwa wa dikarete hwa boela ha ya mokgweng o ka hodimonyana e leng wa electronic money. Ke mona mo re se re bua ka M-Pesa, mo re buang ka Shoprite money transfer, re bua ka Mukuru, re bua ka MTN, re bua ka Pep money transfer. Dintho tsena kaofela ke di-electronic money transfer. Ho tloha mono yaba jwale re kena mokgweng ona wa cryptocurrency. Cryptocurrency ke mona moo jwale re buang ka Bitcoin, re buang ka di-Litecoin, re bua ka di-coin tsohle tsa mefuta e hlahang ka hare ho cryptocurrency. Ebe jwale mokgweng ona wa ho qetela o re leng ho yona o bitswang DeFi, re tlo tla re bua ka yona haholo topicing ena ya cryptocurrency rona. DeFi ena e bolelang e emetseng how to decentralized finance. Empa he ka bokgutshwanyane ho tloha mane ho barter system ke tsela ya graph yeo tjhelete e bileng le hore e ne e hlweme kwala baka teng. Mme ha le sheba morao la ithuta hore dintho tsena kaofela ke dintho tse etsahetseng. Re le ra ba le tsona di-coin, re a di tseba, re la ra ba le tsona tjhelete ya dipampiri e leng yona ntse re e sebedisa. Re na le dikarete tsa dibanka le dikarete tsohle tse sebetsang re ntse re di sebedisa. Electronic money mono re na le tsona ka mefuta ya tsona jwale ka ha ke di boletse. Ha re fetela tlhalosong mona ho hlaloswa fela hore cryptocurrency ke mofuta wa tjhelete e digital e hahilweng hodima blockchain. Ke tjhelete e sa tshwareheng, e ka sebediswa ke mang kapa mang lefatshe lohle, ebile e sa buswe le ho laolwa ke mebuso kapa dibanka tse kgolo, e leng ntho ane re bitsang ka hore ke decentralized. Mofuta ona wa tjhelete o bitswa token, ka masakaneng digital coin, e leng kgethollo ya ona ho tjhelete e etswang ke banka kapo ntho eo re bitsang ka hore ke centralized currency,
e leng fiat currency. Fiat currency ke tjhelete e etswang ke central bank. Cryptocurrency ke tjhelete e ka kgonang ho fetolela ho tjhelete ya naha efe kapa efe ka dinako tsohle. E le hore ha o na le Bitcoin, o ka kgona ho e fetolela ka ba maloti, o ka kgona ho e fetolela ha o le Botswana ya ba dipula, o ka kgona ho e fetola ha o le America ya ba dollara, ha o le dinaheng tsohle tsa lefatshe. Cryptocurrency ke tjhelete eo mang kapa mang a ka etsang letsete ka yona le ho patala ditshebeletso tsohle tse amohelang cryptocurrency. Ke mane moo re buang ka hore cryptocurrency o ka reka mabenkeleng a amohelang cryptocurrency ohle, e ka ba a thepa moaho, e ka ba ya thepa disebediswa tsa ka tlung, e ka ba dintho tsohle tse amanang le bophelo di ka rekwa le ho rekiswa ho sebediswa cryptocurrency. Ebe ha re hatela pele, re na le mefuta ya cryptocurrency. Tlhaloso ena e bolela fela hore cryptocurrency e na le mefuta e mengata jwalo ka ha ho na le mefuta e mengata ya tjhelete ho latela dinaha ka ho fapana hwa tsona. Mefuta ena le ha e le mengata jwalo, e sebetsa hohle lefatshe ka bophara ka dinako tsohle ntle le mathata a letho. Ho ya ka dipalopalo tsa selemo sa dipakeng tsa 2020 le 2021, ke bonyane mefuta e ka hodimo ho 15,000 e leng ka hodimo ho 15,000 ya di-cryptocurrencies tse teng ho tloha ka selemo sa 2010 e le moo di qadileng teng, e leng moo cryptocurrency e qadileng teng ho ya ka tlhaloso ena. Mme ha re bua ka mefuta ya di-cryptocurrency, re bua ka papisong le mefuta ya ditjhelete, empa e le hore phapang ke hore cryptocurrency yona e ka sebetsa hohle lefatshe ka bophara. Mefuta eno e le mengata hakalo, e ka kgona ho sebetsa hohle. Mohlala fela, re a tseba hore tjhelete ya rona ya maloti ya naheng ya Lesotho, ha o ka la o tshela borokgo fela o ya South Africa, ha e sa sebetsa. Ha e sebetse ho hang ho sebetsa tjhelete ya ka kwanana. Le yona ka mokgwa o tshwanang tjhelete eno ya South Africa, ha o so ya bo Kenya, o ya bo Ethiopia, ha e sa sebetsa ranta, ho so sebetsa tjhelete ya bona. Mme cryptocurrency e fetola seno hobane ha o na le Bitcoin, o ka e sebedisa hohle moo leng hona teng lefatshe ka bophara. Mona re na le mehlala ya cryptocurrencies tse ka hodimo mebarakeng e hlahisitswe ka mekgwa ya ditshwantsho. Re tla sheba hore mona re na le setshwantsho sena se trailing M, ke coin eo thweng ke Monero. Ya bobedi re na le setshwantsho ke sena se entseng dibudulana tse batlang di tharo, yona re e butsa Ripple kapo XRP. Re be le Litecoin boemong ba boraro, Bitcoin ke ena number 4 mona, Dogecoin and Ethereum ke e meng ya mefuta kapa mehlala ya di-coin tse teng mmarakeng tse ka hodimodimo. Jwale mona re di bitsa ka mabitso, re na le Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance, Ripple, Cardano, Solana, jwalo jwalo ho fihlella ho Zcash. Jwale ka ha ke hlalositse hore ke bonyane di-cryptocurrency tse ka hodimo ho 15,000, mona ne re entse pokello fela ya tse hlahang ka hodimo, top 50 tse qalang tse 50 tse ka hodimodimo tsa di-cryptocurrency. Ha re fetela boemong bo bong, re bua ka mefuta ya di-cryptocurrency le matshwao a tsona. Re tla hlokomela hore setshwantshong senana Bitcoin re e bona ka B e tshweu e ka hara circle e orange, kapo B eno e ka ba orange ya ba ka hara circle e tshweu, ke Bitcoin. Ethereum e shebahala tjena, Ripple, Bitcoin Cash, Cardano, Litecoin, Stellar Lumen, jwalo jwalo ho ya ka tsona ho fapana. Tether, Dash, IOTA ke mefuta ya di-coin le seo re se bitsang ka hore ke matshwao a tsona. Jwale mona re tlo tla re bua ka each coin ka botebo ba yona hore na coin ka nngwe e bolelang. Ke kopa hore
re tle re bue ka ona videoeng e latelang. Ke a leboha.